wanandoa hawa wafundishwe ujasiriamali. Naposema wafundishwe ujasiriamali, nataka kusema kwamba wapate nafasi ya kujua kwamba baada ya kuoana wana kazi kubwa ya kulea familia. Na familia inalelewa ikiwa mtu ana namna ya kupata fedha, ana namna ya kupata chakula, ana namna ya kupata nguo, ana namna ya kupata matibabu na kadhalika. Sasa mafundisho ya ujasiriamali yanaingiaje hapa? Yanaingia kwa kuwafundisha kwamba baada ya kuoa na kuoana au hata kabla, wanandoa wana jukumu la kuhakikisha kwamba wanakuwa na kazi inayowapatia kipato, na kipato ambacho kitawasaidia kulea familia na kutunza familia katika ujumla wake. Ninataka kusema kwamba haya yakifanyika, naweza kusema matatizo haya ya kuvunjika kwa ndoa yatapungua, au kama sio kuisha kabisa, lakini yatapungua. Na kwa kadri ambavyo kanisa litaendelea kufanya kazi, basi ndoa zitaimarika na yale matatizo yanayofanya wanandoa kuachana yatapungua au pengine kuisha kabisa. Asante sana.